Nkosi naze zenethi abanyakazisa mhlanje sikhuzwa imugodolo likaMashobala umfana kaJama madoda umisa khukhuza simangele shayina tolika benge ngasho nginekuqaleni benge ngayithinta mina linda umhlaba lona umhlaba uyabethu umhlaba lona umhlaba uyajika umhlaba lona umhlaba subolile benge ngasho nginekuqaleni benge ngayithinta mina linda umhlaba lona umhlaba uyabethu umhlaba lona umhlaba uyajika umhlaba lona umhlaba subolile yazi senze ngiyacabanga mfana ukuthi umhlaba lona wahamba kakhulu sekumele manje uresetwe izigigaba ezingaki mihla namalanga ugaluliwe ugwasiwe bamdubulile bamcwile maye kudla simulisa igazi Thixo somandla engcwele Nkosi Khawukela isizwe sakho abantu babelungu nembeza Nkosi baphilisana zini Amahlazo angaka esiwabonayo omama laba bibona abafana abanani bathinina nangu betheni wami ntombo ayisi-16 amisifela shua badala yashona inhlonipho madoda ekadeni sakhula sisasukuthi ubaba wakho umama wakho kodwa mhlaba umhlaba sufukile mhlaba umhlaba subolile maye umhlaba sufukile sekukhona amabheza sekukhona obethe sekukhona sugar mama sekukhona sugar daddy sesicela kini bafundisi ukuthi ukhulekele umhlaba ulunge madoda Pastayo ibhuleze energy madoda Ochathi kuphe Yeso Nkosi nathi usayelisa madoda Better to move my brother man Mike Sporo uthi nuklet man uMr. Chima sengize ngiyacabanga maye mina ayikongokuhle kwakamba kwadlula kulomhlaba sekuselukusokola saze sathwala kanzima kulomhlaba sisemanzini abilayo bathi sesifinya ngolimi njengenkomo doda kunzima yeso kudala amalambali bathini kosongwala abantu sengize ngiyacabanga maye mina ayikongokuhle kwakamba kwadlula kulomhlaba sekuselukusokola saze sathwala kanzima kulomhlaba sisemanzini abilayo ayikephe so yeso sayisokwana
ucabange enye inkulumo ethi yona uyabona konke sikubonayo kulomhlaba yensuku zanamhlanje kuyantinyela kwensintile emnyama santamo yomthakathi madoda. Thina osilungile madoda sibhodla indlala kanti ke bathi killing is a billionaire's business. Nawo wena. Kanti ke thina sithi hashtag siyafokona. Aslavado fana siyakhala ke manje. Indodana yesibili ingasiza thina, indodana yesibili ingahlenga Nkosi, indodana yesibili babiyadinge kumfana kaJesu, umfowabo kaJesu. Ngiyathandaza simakade somandla engcwele Nkosi, akusitetheli indlela yesibili zohlenga abantu kulomhlaba, uzime esibhekane lapho kulomhlaba. Ayibengikelela wonga amablessa awubengikelela ubongo shuka mama awubengikelela ubongo shuka titi awubengikelela ubongo benten imaye yini somandla kinala imaye yini somandla tata bonke imaye yini somandla rinoveta imaye yini somandla kina bonke imaye yini somandla nyakhuleka. Ayibengikelela uwonke amablessa awubengikelela ubongo shuka mama awubengikelela ubongo shuka titi awubengikelela ubongo benten imaye yini somandla nyakhuleka imaye yini somandla tata bonke imaye yini somandla kinala imaye yini somandla rinoveta nanzo makhusta mani. Fuck. Indodana yesibili ingasiza thina, indodana yesibili ingahlenga Nkosi, indodana yesibili babiyadinge kumfana kaJesu, indodana yesibili babiyadinge kumfana kaJesu, umfowabo kaJesu, umfana kaJesu. Nango bafana sitheza ngetalent man. Alo teacher ritho teni bagula kulina. Yeso donsa fana. Faka pressure mayakaza yobhashi. Samumiza manje ngwani yeloko. Yena mzozo ne super striker. Afashini wena alo hlexi. Hlikihla mfana. Ngiloke ngihamba la imofe enkulu madoda. Luxembourg, my brother man. Indodana yesibili babiyadinge kumfana kaJesu, indodana yesibili ingasiza Nkosi,